Aikari a gicigo kia Makongeni Thika nimarũrũnganĩte makimeneria ũhagũku wa ũgitĩri ũrĩa rĩgũcangĩire ikuũ cia andũ 5 ihinda-inĩ rĩa mĩeri 2. Na ni pesa yako unanyang'anywa. Aikari aya makiuga anake anini arĩa meyũmbĩte ikundi makoretwo makihũthĩra tũhiũ kwagagia aikari makiuma mawĩra-inĩ mao. Hata ukiacha mlango kama hujafunga unakuta mtu aliingia na akabeba chenye anabeba. Hata kiti inatolewa na kiti yenyewe hata wewe mwenyewe huwezi beba. Unakuta hakuna. Hata uoga nasikia sababu hata saa hii naendaka job. Mimi ni mtu wa mikono. Naacha mtoto kwa nyumba. Ni msichana, kali kikuta amesharipiwa nitafanya. Njũragano ya ica ikuhĩ kĩhutia mũhũri biacara ũrĩa wacokire kũiywo 30,000 mbeca farifari. Tungependa president akuje, kwanza hii saba ni yetu na tumenyaganywa na mtu anaitwa Jawabu na hata hatupatiagi job, anatafuta Mogeki anawapatia job. Sasa mnataka tufanye nini? Sasa tutafanya nini? Hata wezi ndio wamekosa. President yeye atusikie akuje. No mathiĩte na mbere kuuga matirĩ na mwĩhoko na borithi arĩa maugĩte wĩra wao nĩ wa kwamũkĩra mahaki kuma kũrĩ endia a Chang'a. Juu watu wanatoa watu na huko wanakuja kujenga hii barabara na vijana wetu hawayuko job. Sasa wanakurudi kwa manyumba zetu wanatuibia. Na ukienda pale kwa post wanakuuliza kama unawajua. Na ukiwaambia wanawajua, wanaenda wanapatiwa pesa, wanawachiliwa vijana. Sasa hao vijana wanakuambia watakuua. Na kaa ni Chang'a hawamalizi dakika 5 wanakuja kuchukua pesa ya Chang'a. Juu pesa ya Chang'a ni mingi. No agĩtetera borithi na njĩra ya thimũ, mũnini wa county commissioner gĩcigo-inĩ gĩa Thika Gerard Mugambi nĩaugĩte kwĩrwo erĩ nĩmaikĩtio ngono o ũthuthuria ũgĩthiaga na mbere. Handũ-inĩ ha Kameme TV, niĩ njĩtagwo Mwaũra wa Ndung'u.